Amin. Natamalo sa Danion, Mandok Mauliate, Sandok Kuria Kristen Barat Protestan, Tuhan Yesus Kristus Raja di dunia ini. Nau mangulukon sandok ruas misi menentukan HKBP naga orang limahan mari kita tordina gabe tulus nasinakap ni Huriata dina memilih akap luar ni Huriata di Tirket Pusat Dawat Distrik. Peraturan di Kuria wai na lukuma ahu Tuhamu di jolo ni dewata do di jolo ni Kuria na kumudi son na oloho Maulau na oloho hamu makalan makite pangrupion ni dewata Maulau sangkut ulang para maharioni hobartu buku dan berdiri do hobartu konfesi di HKBP hobartu aturan peraturan di HKBP nantu ruh para maharioni do pamicalon di HKBP mohon sadar rohamuna mengelui saluhut ulauni di bagasan roha pikiran do toti na totong dumo do kamuma aris naulul saya doani asli roni karena patu paham saling. na kosa ni dewata arma makuan hatana Tuhamu mak hite kuat ni dewata am doa ni anakna Tuhan Yesus Kristus doa ni tonti berbahagia doa Bapak Tito kamu Patita Dr. Robinson putar-putar gawe de Horus di Kuria Kristen Batak Protestan aku nito hodang patita na usaha Tuhamu kopar tupajunai Tuhan Dewata Jehovah Ama para simohaguran anakna Tuhan Yesus Kristus dotonti parbadia mamadongani mamas-masu jalan margugui konpo di saluhut pulau ni di
di bagasan Goarna. Amin.